شريك لك. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандар, бардыгыңыздарды азыр гана кийген ихрамыңар бардыгыңарга кут болсун. Аллах Таала ушул ихрамда кылган ниеттерибизге жеткирсин. Бул ихрам деген эмне? Ихрамдын эки мааниси бар, тилдеги мааниси жана шариаттагы мааниси. Ар бир нерсе ушундай биздин динибизде. Шариаттагы мааниси ушул кийимди кийип туруп ниет кылуу деген сөз. Ал эми тилдеги мааниси ихрам дегени харам кылуу деген. Харам кылуу эмне үчүн? Биз мына ушул кийимге оронгондон кийин, аялдар ихрам ниетини кылгандан кийин белгилүү бир иштерди жасоо харам болуп калат. Атап айтканда, ихрам кийгенден кийин адам өзүнүн түктөрүн, башындагы чачы болобу, башка болобу жулбайт, тырмактарын албайт, урушпайт, сөгүшпөйт. Маккага кетип атабыз. Макканын дарактары бар, чөптөрү бар. Ошо дарактарын сындырбайт, чөптөрүн жулбайт. Бизде көпчүлүк адамдарда ушундай бир адаттар бар. Жолдо баратып эле кантип дарактын жалбырагын үзүп кеткенибизди билбей калабыз. Же отурган жерибизде кантип бир чөптү сындырып оозубузга салганыбызды, же тиш чукканыбызды билбей калабыз. Мына ушундай нерсеге абайлаңыздар. Маккага кетип атканда ошо жолдун боюнда тротуарларда жанагы жалбырагы көп болгон дарактар бар. Өзүңөр билбеген акыбалда ошону жулуп койбоңуздар. Бул ушул нерсе дагы харам. Ихрамдын мааниси ушул. Кээ бир атайын нерселерден, шарият буйруган нерселерден вактылуу. Ушул азыркы инибиз айтып кеткен тавафтан кийин, Сафа Марвада сай кылгандан кийин, чачты алдырганга чейин мына ушул айтылгандарга өтө абайлаңыздар. Ихрамдын шарттары бузулуп калбасын. Эми лаббайка жөнүндө эки ооз. Лаббайка дегени, Аллах, сенин буйругуңа мен даярмын деген. Бул сөз бизге Ибрахим алейхиссаламдан мурас болуп калды. Ибрахим алейхиссалам, Аллах Таала Ибрахимди өзүнө халил кылды, дос кылды. Себеби Ибрахим алейхиссалам өзүнүн жашоосунда өзүнө эң кымбат болгон нерселерди Аллахтын жолуна фида кылган пайгамбар болду. Жаштыгында Ибрахим алейхиссалам кичинелигинде Аллах Таала бардык пайгамбарларды тарбиялап, жаман иштерден сактап, өзүнүн тарбиясына алат. Ибрахим алейхиссалам дагы пайгамбар болгонго чейин эле ошол Аллахтын коргоосу менен, багыттоосу менен ошол замандын элдери сыйынган буттарга сыйынган жок. Ал буттарга, жалган кудайларга кафир болду, Аллахка иман келтирди. Ибрахим алейхиссалам инсанияттын тарыхында, исламияттын тарыхында өзү жалгыз акыбалда үммет болгон адам. Ал кандай? Аллахтын динине, Аллахтын ибадатына чакырганда эли кабыл кылган жок. Өзүнүн атасы да кабыл кылган жок. Атасына да насаат айтты. Кабыл кылбагандан кийин мен силерге тойдум, силерден бездим деп өзү жалгыз акыбалда чыгып кетти. Мына ошон үчүн Ибрахим алейхиссаламды инсаният жана исламият тарыхында өзү жалгыз акыбалда үммет болгон адам дейт. Кыяматка чейин
Qaysi zamanda bolbosun, qaysi jerde bolbosun, haqiqattın üstünde beken turgan adam, alar az bolsa dağı, je oşol adam özü жалгыз bolsa dağı, haqiqatты beken karmagan bolsa, başka mingdegen, tümöndegen adamlar ümmet bolboyt. Oşol haqiqatты жалгыз karmagan adam, oşolar ümmet bolot. Emi İbrahim Aleyhisselam'da labbayke, Allah, senin aytkanına men dayarmın degenden en bir adamga, musulman adamga degele jürögünde, kökürögünde jürögü bar bolgon adamga oor bolgon bir jeri bar. Al İbrahim Aleyhisselam özünün balasın Allah Taala'nın joluna kurban kılışka dayar boldu. Bala degende kanday bala? Bardığızda bala degen bar. Oşol balanın en şirin bolgon mezgili uşu çurkap kalgan mezgili болады. Oşol mezgilde İbrahim Aleyhisselam түш көрөт. Түшүндө Allah Taala ağa balаңды meni жолумда kurban kıl deydi. Paygamberlerden tüşü dağı vahiy bolot. Paygamberlerden başkası emne tüş görse tüşü boyunca iş jasabayt. Bирок paygamberlerden tüşü vahiy bolgondan keyin İbrahim Aleyhisselam hiç bir oylanıp oturmasdan labbayk Allahumma deydi. Allah senin buyruğuna men dayarmın deydi. Emnege dayar boldu? Özünün kara çeçekey balasın Allah'tın yoluna kurban kılганга dayar boldu. Mına ul жерден musulman adamlarga savak. Biz dayarбыз degende emnege dayar boluşubuz керек экен? Allah'tın buyruğuna dayar boluşubuz керек экен. Allah özünün buyruğu yolunda emneni bizden surasa hiç bir ekilenmesden durup İbrahim Aleyhisselam'a oşup labbayk Allahumma labbayk deşiz керек. Mına bu labbaykanın bir manilerinden biri. Bizden musulmanlardan jasavatkan acılığımız, umralarımız, acı umrada jasalgan şair deyt ibadatlarımızın bardığı köpçülüğü İbrahim Aleyhisselam'dan bizge muras. İbrahim Aleyhisselam'a tüzdön tüz tiyešeli. Demek biz İbrahim Aleyhisselam'dan ömür bayanına dağı biraz toktolup ketişimizge tuğra gelir. Allah Subhanahu wa Taala Kur'an'da mınday degen bir ayat var. Ve rabbuka halaka yahluku ma yasha ve yahtar. Ey Muhammed, senin Rabbin kalagan nersesin kalaganday jaratat, jana kalaganday kandayt ihtiyar kılat deydi. Allah Taala Makkani İbrahim Aleyhisselam'a haram kılıp berişti ihtiyar kılgan. Madinani Muhammed Aleyhisselam'a haram kılıp berişke ihtiyar kılgan. Haramdın manisi ne eken? Oşol şaharda jaman söz aytish, soğuş kılış, uruşuş, birin biri tildeşiş degele jaman joruklardan bardığı al yerlerde haram. Makkani İbrahim Aleyhisselam'a haram kılıp berişti Allah Taala ihtiyar kıldı. Oşonu kaladı. Muhammed Aleyhisselam'a Medina'nı haram kılıp berişti, ihtiyar kıldı. İbrahim Aleyhisselam bilen Makka'nın ortasında kanday baylanış var? İbrahim Aleyhisselam Allah Taala ağa paygambarlık bergenden keyin özü bul kişi azırkı Irak'tın Murdağı bayırkı Ur degen bir şarında yaşagan kişi, tuğulgan kişi. Andan keyin paygambarçılık davatına Palestina'nı bor-bor kılıp aladi. Azırkı Palestina bu köpçülük bölügü İsrail memleketinden karamağına karap kalgan. Oşol Palestina'dan turup arkayısı taraftarga davat üçün çıkıp durgan. Oşol çıgıularından birinde İbrahim Aleyhisselam ayalı Sara'nı elçitip Yegipet'e baradi, Misir'e baradi. Al jerde Misir'den bir jaman oylu
zulum padişası bolğon. İbrahim'din ayalına janagını közü düşüp, közü gana emes, ışkı dağı düşüp, oşo niyeti buzulup kalganda Allah Taala anın ayla amalınan Hajar'da kutkarat. Bu özünce bir okuya. Oşol okuyadan keyin Misir'din padişası Hajar enebizge bir çoğru kızdı bilek kılır. Al mezgilderde kulçuluk zaman bilektin en jakşısı uşul adam bilek kılıç bolğon. Je kul, je bir çoğru kızdı bilek kılıç. Al çoğru kızdın atı kim bolğon? Hajar bolğon. Hajar degen bir çoğru kızdı Sara enebizge bilek kılgan. Emi öz közeginde Sara enebiz al Hajar enebiz, Hajar kızdı özünün kүйözü İbrahim Aleyhisselam'a bilek kılıp nikelep berdi. Muna uşul nikeden İsmail Aleyhisselam tuğuladi. Emi kündöşçülük degen nerseni kündöşü barlar bilse gerek. Oşol İbrahim Aleyhisselam tuğulgandan başlap Sara enenin kızganıcı katu bolup, örttönüp İbrahim Aleyhisselam'a aytat, uşul balаңызды, uşul ayalыңызды menin közümden alısıraqa jogotosuz degen şartlardı koyat. Oşontip anan İbrahim Aleyhisselam Hajar eneminin balası İsmail'di alıp azırkı biz barajatkan Makka şahrı, anda Makka şahrı çok bolğon, bir eyin tala bolğon, çöl bolğon. Oşol jerge alıp barıp koyup, men Allah'tın buyruğu menen bir jaka sapar kılıp ket otam dep qaytıp ketet. Muna oşol mezgil erime çöl, ısık, hiç kanday bir kıvragan jan jok bolğon jerde Hajar ene balası İsmail ököbü çankap kıynalıp durgan mezgilde Safa Marva aralığında iki toğunun aralığında su izdep çurkaydı. Je bolbosa bir toğunun üstüne çıkıp narjak berjaka karap bir su bar beken je bir jandık bar beken dep oşol iki döңsөнүн üstüne çıkıp narak berek karap çurkap жүрgöndөн bizge kalgan muraz azırkı günde biz oşo Safa menen Marva toğlorunun ortasında çurkaş oşondan kalgan muraz. Oşontip İsmail Aleyhisselam Makka'da Hajar enemenen jaşap kalışat. Al jerden Allah Taala Zamzam suusun çıgarıp beret. Bul ene balaga Allah özünün ırayım menen. Bul su qayerde su bolsa oşol jerde jaşоо bolot. Adamlar su bolgon жерди байырlayт. Bul Kırgızlar jakşı bilet bu nerseni. Zamzam suusun Allah Taala ene balaga çıgarıp bергenden keyin Jurhum degen Arap urusu kelip oşol jerge bayırlap Jurhumdardın arasına singip Jurhumdardın arasında çoğoyup kalat bul İsmail Aleyhisselam. Oşontu oturup Makka tüptülür. Oşontu oturup Makka şahara kurulat. Eldin birinci al jerge but baskanı Hajar enemenen İsmail Aleyhisselam'ın şarapatından Jurhum degen bir uru kelip durup oşol jerde jaşap kalışat. Neme bul tarih, bul kıssalar öte uzun. Bunu bardığın ayta öyle durgan bolsa vaqt jetpeyt. Biz attap puttap kete örebiz. Adamlar köbeydi, Makka şahar boldu. İsmail Aleyhisselam çoğoydu. Ata bala Allah üçün azırkı biz ziyaret kıldırgan Kabe'ni kuruştu. Al Kabe özü birinci kuruluşu Adam Ata Aleyhisselam kurgan. Anın ordu saktalıp kalgan. Oşol ordun İbrahim Aleyhisselam'a Allah Taala işaret kılgandan keyin oşol jerge birinci Adam Aleyhisselam kurgan Kabe'nin orduna İsmail Aleyhisselam İbrahim özünün balası menen Allah üçün mecit kurup al mecit azırkı biz barıp tavaf kılatırgan Kabe mecidi. Birinci kuruluşu kim kurup durmunu? İbrahim jana İsmail Aleyhisselamlar kurup Allah Taalaga dua kılat. Ey Allah uşul şardı, uşul mecitdi ıyık kılgın kelgenler üçün degen Allah Taala dağı al dualarını kabul alıp men bul üydü özümün üyüm dep kabul aldım. Emi ey İbrahim
alıstan жақындан келгендер үшін аны тазалағын деп Аллах Таала бұйрық береді. Ошондон баштап мына умра ибадаттары башталған, хаж ибадаттары башталған, бардығы бізге Ибрахим алейхиссаламдан мурас. Арадан жылдар өтіп, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың ата бабаларына тоқталабыз, эми. İsmail aleyhisselam'dı musta'arab deydi. Бұл арабташқан. Başka улуттан арабташып қалған. Араб деген сөз өзі, мына тегереңері қарасаңар, кеткен бір чөлді көріп отырмыз. Араб деген сөз өзі чөл деген сөз. Араб деген сөз бір дарақ өспеген, су дариялар жоқ болған, суысаған жерлер деген мәнini білдіреді. Араб деген. Мына ушул чөлдерде жашаған елдер ошол жердің аты менен арабтар деп аталып қалды. Ушул араб улуты 3 қысымға, 3 бөлікке бөлінеді. Биринчisi Арабул Баида деп аталады. Бұл алысқы, байырқы арабтар деген. Екіншісі Арабул Ариба, üçüncüsü Arabul Musta'raba деп 3 bölükке bölünеді. Arap ulutu. Birinci bölük Araplar, bayırkı Araplar жоғалып кеткен алар. Екінші Araplar Arabul Aribalardan, bular azırkı Aribalar menen Musta'rabalar бар. Біздің пайғамбарыбыз İsmail aleyhisselam ошо Musta'raba Araplardan тараған біреусі Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Esalgısı kelgender esala öğrenizdер. Бұл сөздерді угушчилерге важип деле эмес, бирок эң негизгиси азыр асыр окуйбуз дагы тараталып чыктыңар, даратыңыздар бузулуп калбашка аракет кылыңыздар. Ошентип арабтар 3 кысымга бөлүнөт. Алардын бизге тиешелүүсү биздин пайгамбарыбыздын чоң аталары Мустa'раба арабтарынан тараган. Ошентип Мустa'раба арабтарынан İsmail aleyhisselamdan kelip Adnan деген тараган. Adnandan Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Аллах Таала ошол адамзаттын арасынан İsmail'ди тандады деген. İsmail'dan Kinanаны тандады, Кинанадан Курайшты тандады, Курайштан мени тандады деген. Бардыгы Аллах Таала тандаган адамдар, элдер жана пайгамбарлар. Ошентип келип пайгамбарыбыздын чоң атасы болгон Хашимдин заманына келебиз. Ал мезгилде Каба мечити курулуп, кайсы уруунун колунда Кабанын кызматы болсо, бул өзүнчө бир мансап болгон. Азыр биздин өлкөлөрүбүздө адамдар парламентке кандай умтулса, президенттикке кандай умтулса, ал мезгилдерде Кабаны кызматчылыгына ошончолук умтулушкан. Азыркы Сауд Арабиянын падышасын билесиңерби? Падыша деген титулдан башта Хадимул Харамейни Шарифейн дешет. Эки ыйык харамдын кызматчысы жана Сауд Арабиянын падышасы деп айтылат. Биринчиси кайсы? Биринчи эң улук падышалыктан да жогору турган титул эмне экен? Эки харамдын кызматчысы болуу. Ошол мезгилдерде дагы пайгамбарыбыздын ата бабалары эки харамдын кызматчысы болгон. Ошо кызматчылык пайгамбарыбыздын чоң аталардан бири Хашим дегендин колунда болгон. Бул кишинин өзүнүн аты Хашим болгон эмес. Бул кишинин өзүнүн аты Амыр деген болгон. Бирок Кабага келген бизге окшогон зияратчыларды, ажыларды тамак менен, суу менен камсыздап турушкан. Хашим же болбосо Амыр ошол мезгилде келгендерге бир өзү ойлоп таап бир тамак жасаган. Бул тамак биздин кыргыздардын мыжыкма дегениге окшогон бир тамак болгон. Нанды сууга туурап же башка бир суюктуктарды аралаштырып ошо мыжып туруп
mıcıkma siyaktı bir tamak kılgan. Bu Haşim'e tiyişeli. Araplar bir nandı suğa aralaştırgandı. Arap dilinde haşama dep aytadı ekan. Haşama. Oşol nandı suğa aralaştırdı degen haşama degen sözdün bu Amr'dı degen adam özü atı joq olup Haşim degen at bu kişiге at bolup kaldı. Lakabı ve jasagan işinden kelip çıkkan söz anın ataklı atına aylanıp Haşim bolup kaldı. Oşentip Haşim Kabaga hizmet kılıp jürdü. Andan kelip jürüp bu oşol mezgilde buna bir süre var. Bu Fil süresinden keyinki süre. Al sürede Allah Taala aytadi Araplardı жазgı jana kışkı soğuda kerbenleri menen жүрgөнүn баяндалат ал сүрөдө. Ошол Araptardын жазgı jana kışkı kerbenlerин birinci ошол Haşim negizlеген экен. Бул Kabadan, Makkadan turup Şam өлkөлөрүнө, Suriye, Palestina өлkөлөрүнө soğuda menen kelip ошондой kerbenlerdi, soğuda жолдорун бул киши birinci түзгөн адам дагы Haşim болгон. Oşondoy soğuda kerbenlerinden birinde Haşim Suriyaga bara jatıp Medina, anda Medinanın atı Yasrib degen şahar bolgon. Uşul Yasribke bir kança möөнөткө токтоп калат. Токтоп калгандан кийин ошол жерде bir kişinin kızına üylönөt. Ошол nikeden bir bala tuğulat. Al bala tuğulelikte Haşim özünün saparın ulantıp Palestinaga barganda kaza bolup kalat. Oşentip Haşim'den Medina'da bir balası kalıp kalat. Al balaga bir at koyuşat, atı başka bulut. Hazır esime kelbey atat, al balanın atı kim ekeni. Anan Haşim ölüp kaldı. Emi Kaba'nın kojoyunduğu kimge kalat? Kaba'nın kızmatçılık titulu, mansabı kimge kalat? Degende bular Haşim'nin ükası Muttalip degen bulut. Muttalip'e kalıp kalat. Muttalip Kaba'nın kızmatçısı. Bunday jatkanda Qurayş'ın kojoyunu darajasın Muttalip özüne alat. Haşim'nin Medina'daki balası 7 yaşka tolgondu. Muttalip özünün ağasının inisi Medina'da bar ekenin biletdagi bul balаны alıp geliş üçün Medina'ga sapar tartıp keledi Makka'dan. Medina'da bul balanın atası anı beribeybiz, bul bizdin bala. Senin ağan kaçan ele ötüp ketken dep talaş bolup, akırı Muttalip aytadi, bul bala Kaba'nın kojoyununun balası. Bir günü kelip bul Kaba'ga hizmetçi bolup kalışı mümkün degenden keyin berişet. Muttalip özünün ağasının balasın erçitip, tösüne mingeştirip Makka'ga qaytıp keledi. Makka'ga kirip kele jatkanda jaş balаны tösüne erçitip algan, şaharga kirip kele jatkanda özü ketip bir jaş balаны alıp kele jatkanda adamlar oylaşat. Muttalip bir kul satıp alıptır. Kul alıp kele jattır. Bul Muttalip bir kuldu Araplar Abdun deydi. Abdul Muttalip, Muttalip'tin kul satıp alıptır dep, yana Muttalip'ti mingeşip kele jatkan balаны Abdul Muttalip dep koyuşa. Muttalip'tin kulu deydi. Muttalip aytadi, kurup ketkenler, bul menin kulum emes, bul ağamdın balası. Medina'da ağamdın balası bar eken, oşonu alıp kele jatam dese dagı, emi el oşo bir aytkan sözün lakap bolup kalıp, janaga jaş balanın özünün atı joyulup, anın atı Abdul Muttalip bolup kalat. Bul kişi bizdin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din çoğun atası Abdul Muttalip. Hikayemiz uşul жерге kelgende biraz toktata turaylı. Hazır bir jerde birinci ele kelgen astanovkada toktop asr namazını okup, anan keyin charchagan bolsаңызlar dagı ulantamiz. Rahmat.